الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga rabbiin nagaya wal nu qunnamsiisee tokko tokko keessaniif rabbii yaadaa muraada keessan rabbi isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbi walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin maatii teessaniin waliin rabbiin isiniif haa kennu ambaasaadara diina islaamaa rabbi isin haa godhu rizqii isaa balloo halaal rabbiin isinitti haa cabsu yoo rizqiin teessan ol jiraatte rabbi isiniif haa buusu yoo dachii keessa jiraatte rabbiin isiniif haa baasu yoo fagoo jiraatte rabbi isiniif haa dhiyeessu yoo isiniif dhiyeesse rabbi isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise gaarii turtuu keessa isiniif haa kaayu hamtuu cufaatuu rabbi isinirraa haa qabu dhukkuba qalbii dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba ayiliitirraa rabbi isin haa baraaru dhukkuba sadeen kanarraa rabbiin nu cufaatu nu haa fayyisu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin hidharraa isaan haa baasu warra hafillee rabbi isaan haa baasu biyya isaaniitti rabbi isaan haa deebisu maatii isaanii waliin rabbiin nagayaan isaan wal haa qunnamsiisu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu heerumtee ta ilmoo hin qabaanne rabbiin ilmoo saalihaa haa kennuuf isinis dhalaatii dhungadhaatii akka hiriyoota keessanitti ergadhaa akkas jechaati obboleeyyan kiyya jum'aa dabare yoo yaadattan karaa rabbii yeroo deemnu qalbii teenya keessaa waan baasuu qabnu jennee yoo xiqqaate waa shan haasoyne akkanumatti gaa boona baasuu qabna fadhinnaa lubbuu hawaa shahawaa akkana jennee haasoyne arraan tana dhukkuba guddaa tokko hawaasa muslimaa akkaan kamii jiru dhukkuba sanirraa haasoynaa dhukkubni kuni iimaanni namaa laaffachuuni nama qaba dhukkubni kun iimaanni namaa yoo laaffate dhukkuba nama qaba dhukkubni kun ammaas obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkuba jibbinsarraa dhufu jibbinsa maaltu fida dallanuutu fida aaruutuutu fida aarri ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa sharrii waa hundaatu dallansuu keessa jirti dhukkubni kun dhukkuba maaliiti alhasad dhukkuba histiiti yookaa waanyoo ja'anin yookaa namaa qudhuu dhabu isii tana jechu amma dhukkuba guddaa ummata muslimaa keessa jiru obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkuba histii tanaan isiniin ja'a nas'alullaha assalaamata wal aafiya histii jechuun ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a yeroo ibsan maal ja'anii ibsan qananii rabbiin obboleessa keetiif kanne qananiin san isarraa deemtee akka gama kee dhuftu yoo feete ati haasidaa sin ja'an wal iyaadu billah allahan jalla jalaalu obboleessa kee ka muslimaatiif qananii takka kanneefi ammas tafsirri biraa qananiin san ati akka isarraa deemtu yoo feete hojiidhaanis akka isarraa deemtu yoo hojjette isiin tun histiidha imaamul maawardiin ammoo rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a shiddatul asaa heddummina gaddinsaati je namni tokko khayraata fi caalmaya nama qabu tokko irratti gaddinsa guddaa inni garsiisu jechuun histiidha jechuudhaan hunjaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma muslima nama rabbiin rahmata godheef malee jalla jalaalu rabbi namni histiin keessa hin jiraanne ni xiqqaatti obboleeyyan kiyya diliin dura samii keessatti hojjetamte dilii histiiti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabi aadamiin alayhi salaam shayxaanaan jechuu kiyya nabi aadamiin alayhi salaam sujuudii fi je'eetiti isa ajaji garuu iblis wayi sujuudee fi lakkii je'een nama biyyeerraa uumteef akkamittiin sujuudaa je'eetiti san lakkisee nu cufaatuu akka beenu darbamaa ta'e diliin dura dachii keessatti hojjetamtes histiidha namni haasidni akka nama ajjeesu ni beeytanii ilmaan nabi aadam alayhi salaam obboleessa tokko hin ajjeesne maaliif ajjeesen sababaa waan nyooti akka nama ajjeestu tasigootu
hogguutuu yaada gadda cinqii rakkoo keessa akka jiraattu hongoo keessa akka jiraattu dhukkuba nama qabu dhukkuba nama godhuun isinin jaa wal iyaadu billah allaamatu ibnul qayyim طيب الله ثراه تفسير إساء كيستي سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد الله جل جلاله رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم شر تفراه وني افتكسد رقيا سورة اتفقون ورسولانتم ومن شر جي جيني بر همتو نما حسدوت الرئيس سينين تكفما يرو إني نما حسد كيستيجي أكنا جيتي أنا أنتك فميجي وني رسولا صلى الله عليه وآله وسلم جاء أمتس إسان قفاني متي صلوات الله وسلامه عليه نشوفاني علامة ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة مال جيني بيتني يرو نمني تكو نما حسدو أكنا ما شغوتيك أبتيد أبتوتي جي جالو وانكي كسلاما يرو شغوتي سن دو يوسي لالتي سرات دي سوما دو يتبر أبا وانيو سنيس يرو إسن حسد يرو مسن إفرت أغرتني والإياذ بالله جي ورب الكعبة نميك دعوة كغدو سببا هستيتي نما دعوة الراها فيتو جرم duraan jaalawwan kiyya arjaa ture sababaa histitti arjummaa kadhiise jira duraan qiyaamul layli dhaabbachuu ture sababaa histitti nama dhiiseetutu jira histiin dhukkuba fokkota akkaan nu miidhu jiru dhukkuba kami dhukkuba histiiti ulamaa'in rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maal jaan alhasad histiin qaama keessatti dhukkuba ammas diina namaati namarraa balleessiti الحسد حسرة في النفس هستين يوكا وانيون حسرة في النفس لبو كيستي شينا دا وسقم في الجسد أما سقام كيستي ركوبا الحسد نمني هستيك أبو والإياذ بالله تا أمسا كيسا جب صافي تكين يمليهن أغرو أما حواس كيستي نمني إسا جالة جرو هستين نمني كبو ملائكرا جبن صافي أبارسا أركتان نجان نمني حاسدني نما بولو لادا نمني حاسدني نما قرقو دادا حقا إسر رجرو نما هنكنني يو نمني وإسنيف كنس إسنيف انغمدو نمني حاسدني نما ظالما نما ميدو حاسدني والإياذ بالله قدر ربي نما جالتو متي الله جل جلاله yeroo waa takka namaa kannu yeroo garii badhaasa yeroo garii ammoo mokkoraaf isii kanna amma nama gaarii tokkoof rabbiin jalla jalaalu rabbi waan takka yeroo kannuuf akkunumatti kannaaf seetanii abalusan haqa godhataa ni beekaa fi subhaana maqaan isaa tokko alhakiimii bar jalla jalaalu saniifi kanneef malee akkunumatti ka kanneef seetanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa garuu histii tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam غرا بريدو تكاني دبتن والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين وانيونتن واهنتان يجي يوكانوا وايون أرغا والحسدون ولما كيست مليجان كدرا جالو وانكي كإسلاما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الله جل جلاله gurbaa takkaa fi horii kan gurbaan kun horii tan haqa keessatti kabaasu fira isaa itti maxxanfata harmallaa fi dhaabbata nama miskiinatti gargaara masgiida itti ijaara madarsaa itti ijaara haqatti malee hin baasu zakaa rabbiitis kabeekuu jechu gurbaan lammadaa ammoo warajulin aataahu allahu alhikmata fayaqdii biha wayu'allimuha gurbaa takkaaf allahan jalla jalaaluhu beekumsa raggaasifamaa ta'e ka isaaf kanne gurbaan kun beekumsa san barsiisa ammallee beekumsa saniini murtii godha yoo haalattii lamaan tana keessatti taate malee histiin isiniif hin hayyamamtuu nun jaan silaa anis maallaqa qabadhe akkuma isaa kanattiin fira kiyya maxxanfadha akkuma isaa kanattiin masgiida ijaara akkuma isaattiin harmallaa fi miskiinatti gargaara silaa anis beekumsa qabadhe akkuma isaatittiin tafsiira qaraayisa akkuma isaatittiin da'awaa godhu yoo akkana jettanii gaabbitanii warabbi ilkaaba allahan jalla jalaalu akkuma gurbaa sanitti isiniif galmeessa
namni mu'minaa waan obboleessi ka isaa mu'minaa qabu ni gaabba yookaan ni hawwa malee akka isarraa deemtee gama isaa dhuftu hin fadhu. Munaafiqni ammoo wal iyaadhu billah isarraa fuudhiiti yaa rabbi anaaf kannii ja'a. Garaagarummaan nama mu'minaatii fi munaafiqaa tana mu'minni waan obboleessi isaa qabu yeroo agare barakaa kadhataaf yaa rabbi barakaa keessa kaayiif beekumsa isaaf kannite kana keessatti anaafis yaa rabbi beekumsa naa kannii ja'a. Yoo horii ta'es akkas munaafiqni ammoo wal iyaadhu billah isarraa fuudhiiti yaa rabbi anaaf naa kannii ja'a. Yoo ammata waliin jenne anis silaa beekumsa qabaadhe akkuma isaatittiin tafsiira qaraa'isa akkuma isaatittiin da'awaa itti godhu akkuma isaatittiin ijoollee tiyya naamusaan itti guddisa yoo tana hawwii tana taate imaamul qurxubiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a akka aayata rabbiitii innaa waajii jechitun akkana yoo jettan wafii dhaalika falyatanafasil mutanaafisuun hin jenne waa'ee jannataa haasaweeti bar rabbiin jalla jalaalu rabbi warri wal dorgomuu fadhe wal haa dorgomuu tuni innaa hawwii qofa oduun ta'in khayri irratti wal dorgomuu ja'amtii nun ja'an jaalawwan kee islaama mu'minni waan obboleessi isaa qabu ni gaabba yookaan ni hawwa walee isarraa fuudhiiti anaaf kannii numa hin jenne ammas jaalawwan kee islaama histiin sifaa yahudaati ni beeytanii haasidoonni yahuda namni histii waanyoo qabus sifaa isaanii qaba allahan jalla jalaalu quraana keessatti maal nun jedhe wadda kathiirun min ahli ilkitaabi law yarudduunakum irra hedduun warri kitaaba yahudaatii fi nasaaraa ni jaalatanii ni fadhanii jee bar eeguma isin mu'mina taatan akka isin kafartan fadhanii maaliif jennaan histii lubboowwan isaaniitirraa argamteefii eeguma isin mu'mina taatan isinis akka isaanitti maa hin kafrine san isiniif jaalatanii bakka biraa keessatti waqaala jalla thanaa'u alladhiina aataynahumul kitaaba ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaa'ahum ji isaanowwan warri kitaaba kanineef nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'rifuunahu isa kana ni beekanii je sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akka tokkoon isaa ilmaan isaanii beekanitti beekanii aalimtichi yahudii yooni dogoggore malee imaam أبي يوسف عبد الله بن السلام عليه من الله رضوان مال جي إغافة كوني بيتني أبوليان كي يكسلاما أني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمك يدرن إسام بيكاجي مالي في جنن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إني إرغماته كناهم موتي موتو تاتي جي جل جلاله جارتين تي يا أمو نما براولي والقنمتي ilmoo deessee fiddee mucaan kun mucaa keetii naan jechuu maltii garuu rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala nabi jum'ataati isii tanan dhiisina ilma kiyya daran rasuulaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beekaa maal sawuu turte yahudaan wal iyaadhu billah ergamaa tokkootu ergama sifaa isaa cufaatuu ni beekan inni ergamaan dhufu kun ammoo yahudirraa dhufaa malee araba ja'anii hin beekan sifaa isaan kitaaba isaanii tawraat keessatti ibse buluukidaan jechu achi keessatti ibse yeroo sifaa isaa cufaa garan beekan waan araba ta'eef jecha jaalowwan kee islaamaa itti kafranii wal iyaadhu billah histiin sifaa yahudiiti tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الحافظ ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في الصحيح بسند حسن رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين يهودان وإسن هنوان ينجيبر وإسن هنا حسدني واتقرتي وإسني هنا حسدني أكا سلام ترتي في أميني ترتي وانو متكتو إسني واني نيجي يهودا مالتين واني تنبيتني أبوليان كي نمني مسلمة أمانتنا يرو والأجر السلام عليكم ولننجنو صدركا إسيني بيت جنة يوسينو فيت وقوميك أولتين أوديسيني جدو كيسان سلامتا فجاسا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ننجني
ammas wanni isin itti wanyitu yookaa salaamtaan yookaa salaamtaan tatahiyyaa keessaati jaalowwan kee islaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jennu jechu fi ammas wanni isaan isin hasadan amiin yeroo jettanii yeroo amman tana imaamtichi keenya salaata sadi guyyaa jum'ata ammoo salaata afur jum'a maghriba ishaa'i fi salaata subiitiga sagalee teenya ol fuunee qaraanu akkam غير المغضوب عليهم ولا الضالين يروجي إننيس آمين جي نتيس رهني وجه آمين جنو صدركا آميني مسعب قدسي كيس جرتي أجلكم الله تأران تنجولت تك أوف جنين نتيس ننقرر الردور إسني همتين جرا صدركا إسي آميني نتجنو في ملايكان السمي كيس أجد يوكانو ورا أسلو فيتو تجاجان أتي على كل حال حديثني متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه يرو آمينين تينيا في تملائكا والقطمت غفر له ما تقدم من ذنبه دلين تيتا أمت تدلين تيتا دبر تشوفاتو صف أرارم تيجي دلي تينيا شوفاتو ربي النفاديسو صفا يهوديتي إسنين جنة هستين والإياذ بالله صفا يهوديت يو هستين تنرفته حواسا سنكيس خير ننجرتون إسنين جا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لبو ديسن فقيساجي مال الرا سيت الرا فقيساني أبلو أكنان سان أبلو أكسين سان إيسي أبليسو جلاليتن فإن الظن سيتين أكذب الحديث إرقود كجباتي ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولهم بساسنا أمس أي بي أوفي ولي قطنيهم باسنا ولا تدابروا دويدا ولتنقلنا يوكا ولي أودني دويدا ولتنقلنا ولا تباغضوا ولهم جبنا ما أنا لما دا يوكا وان والإسن جب سيسو هن حجتنا ولا تنافسوا أمس الدنيا تنكيزتي ولهم درقمنا ننجا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكا إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري نجي رحمة الله عليه رحمة واسعة نمني تكويو الدنيا دان إسن چالي إيسا فيجي إسن آخران چالاني وقومي كتفسيرا برباجس الدنيا في اندلغتنا إسن انججو تنجروان ولا تباغضوا أما اللي والانجبنا وهو الإسن جب سيسون هجتنا ولا تحاسدوا بكتنا دبين ولهوانينا ولهنحسدنا وكونوا عباد الله إخوانا تها قبرن الله أبليين تهاجي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين نسنينجا حديثة تكتشا تنقفت جالوانك يك إسلاما يوه الجنة والله مكا ربي تنين إسنيكا قدمنا إساء كيستي آخرا درا الدنيا تنكيستي غمچو دمنا أرتنا تطلبمي ولا تحاسدوا ولهم وانينا شيكتا كجلت درسوتا تكاتو قرأ درسوتا سنكيسا توكو يو بيكامي حواسني إسا كيبالي برطوني كان شوفني نوتو إسا حسدن دلقا قرأني مسلموني أمانتن دلقا ماليف بيكامي أعزك الله في أماس رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم أما إسن شفاتو خيري كيسا جرتن حما ولين حسدنت قويا هستين لفت خيرين هنجرت أنا متكجي صلوا على النبي أما سقطك اسمع أبا والحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير بسند جوده الألامة الألباني في السلسلة رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث ضميرة بن ثعلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا المنما خيري صاحب الرا واهن دمني المنما خيري صاحب الرا واهن دمني ما لم يتحاسدوا هم إسان ولين وانينت وان إسان ولين وانينن خيري كيس جرتن إسن شوفاتو جولة الردواتي مي إيه نجدتا اليوم يوم الخميس البسنا نور القميس يا جم الجامي أنشي كده يتنو يراكشو ودزيني حبيبي حبيبي سلام نو بيس گچ مارے پا هنگول گوتن نگے کیسے جرتو بلیسو اکنا ولین جتا مکم نگے پیس نو هستين دفنان أمو تبني دومي هستين دفنان
بدين سنجابر الراولي جرسا إبادة ربي خيزت كشلبه قروا هستي نمبر واحد تاريخة تقو إسني فاهم حديثة ميت أنا حديثة أكا والبينو رحمة ربي تنك أنني إني نرتك أنا أكبر غلطان إساف قلت مونين كفرا والله أعلم ور غلطات ربي نواقود يو كبرتيس الله الدنيا شوفر درو إسا لبوتيتي كبرتي ملي إسا بريدو تكسيني عام قروا صندور أمازمي صلوا على النبي غافتو كو أبليين كيا كإسلاما ملايكا تكاتو دوفي ملايكان كن أفيتي جالوان كيا كإسلاما غرباتو كو مال جيني بيتني مال فيتا وان أتفيتو شوفاتون سيقود آجين غرو وانين أتف قدو كنا الله كيتف دجا لما قدئتين إساف كنا جين غربان اسمال جين هاي جين نولين جردني بارك الله فيكم أفيتي مال فيتا جين وساء أكتياتنا رخيشامي تيتي رولكسين فداجي إنسا ساء بريد دوك علي إسافيس حباتك الله إساتف حبا لما كنف أما زبرون تو إسادف مال فيتا جين مكينة أمان تنا لتستي سنين فدا هاجنو V8 فداجين إسافيس V8 حباتك الله إساتف ميغا كنف لما كنف برون تو إسادف مال فيتا جين وبليانكي ونين أنفدو kubbaniyan fadajin kubbaniya habbataka olla sati me kaya chuda habbalam amma gafa kan dufefga mal feta jannan ije takkityati yenar rabasi jin malif jannan olla kiyarra lama ka bastufi duftega ega dufte istin duften sinjibar ajallakumullah dukuba wan laftun sahin akka walin janne akkana ma ajjeesitu tasigootu ammas obboleeyyan kiyya ka islaama dhukkubni histiitun dhukkuba orma dabareeti dhukkuba yahudaatii fi dhukkuba nasaaraati tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في العقوبات والطبراني في الأوسط بسند جوده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم ولد أمتك يا ركبني ورد بري إسان تقود أفجرها تاجي شكيد أملت ورد بري ركبني ساني أمتك يا سني تقوى جنان قالوا يا رسول الله صحابان عليهم من الله رضوان يا إرجماء الله وما داء الأمم ركبني أرمد بري مالي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل حتى يكون البغي ثم يكون الحرج أي القتل بعد ذلك شكيد أملت ركبني ورد بري أمتك ينتقى يا إرجماء الله ركبني أرمد بري مالي جنان إني صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر همين في قوفا كيسا وسنا بهودا والتدابر والللتني دويدا والاتقالودا والتنافس في الدنيا أمس الدنيا تنكيستي والدرقمودا والتباغض أمس والجبودا ركمني أرمد بري مالي أمس تجافا والبخل قرقودوت قرقودان نمني أكا إساني هنجر حتى يكون البغي هم رورون أرقمتوتي إيغسي هم أجيشان أرقمتوتي ننجان أمارة ردولو أغرتني Somaalee irra dultoo adareo Oromoo fi Oromoo nambar waahidi jee eegaa nuti maal sodaata sanirraan ta muslimaa nambar waahidi hin jettu ajjecha hunnu amma akka agartu dalagaa godhanneen siin jaabar dalagaa akkamit dabartiif ta ammaa faa ijoollee sooshaal miidiyaatiin سبسكرايبي وان هدو أركتيف غراب بلبلا أتيس بندو تي إرتي هجدو غا أديرو سبسكرايبي هدو أركت
yuutuubar banattee irratti hojjannaan Allah haatuutu oofaa irratti hojjedhu ati maallaqaaf banatte jettee daawaa nuuf hin godhin atis banadhu siif oofu beekamnaan akkamii beekam waan biraatiin mashghuula tahuu dhiisne histiimoo azzakumullah iimaanni keenya laaffannaan sodaan rabbi irraa qabnu xiqqaannaan dantaaf minbara rabbi hee khuxubaa godhaa bara dhukkubni isaa si tuqee hamaa dhukkubni isaa hogguu gaddinsa keessa jirta yaada keessa cinqii maaltu fide boo namaaf gammada lubbuu teessan dura tiyyaafillee taniin dhaam namaa gammada jaalowwan kiyya ka islaama amma aslaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa gaa tarrisuu hin dandeenyu sa'aa gabaabsuudhaaf jecha wal hadiisu fi sahihi targhiib amma sunana at-tirmidhi san keessatti illee sahih hadiisni kun زبير بن الأوام الرادف عليه من الله رضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لكمني ورد بريبر إسنت الأفتي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتالتي إسنت الأفتي سني مال جنة الحسد والبغضاء وانيوفي والجبودا وانيوفي والجبودا هي الهالكة إسنتن همتو راجي لا أقول تحلق الشعر أنكم واهنجو رفنسا همتي ولكن تحلق الدين أكنا أجن دين نماتي نمر همتي وياك يا ما ربي بردت وهفان سنجاو بوليسو حديث براك ستي هستيجتون دلغا غاري أكمي جي إني بيتني أكمي أبوليان كيا إبديو چتا أركتي أكم قد منسن أكاسي دلغا غاري إسني رانيات تيجي حديث نكون سيء ترغيب كيسا جرا حديث نكون إس والذي نفسي بيدي إسا لبوتي هرك إسا جرتونين كغدا جيبر لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم إسا لبوتي هرك إسا جرتونين كغدا جنة هنسين تني هم أمنتنيت أما اللي إيمان قوتوهن أركتني هم والجانتنيت وان إيمانا في جنة إسني سبت جيسو إسني في أوديسو يجي إسني باناتي ورد بر جانين أفشوا السلام بينكم سلامتا جدو كيسانتي فجاسا وانا هستي دا بمسيس تكا إسيدا أما سلامتان تنو جمع آداني نبيتا إنا ونسأل الله السلامة والعافية حتى قصاني يونين سنجي كم جد Tana coba nuti beka nama beradi sin sinji baran. Nuti number wahid Oromo Muslim number wahid baleso. Istakul kananisa anta kananisa. Garu nama mu'mina dukumni isti isa yang kabdu yon sinje kamyat. Isang kabdu. Awo namni Rabbi sodatu namni iman ni saja bamo. Abadan abadan dukuba kana karawun beko anami tibar kaje. أنا ميتكاجي أنا مسكين مالين بيكو بوليسو أما استكمل صلوا على النبي اسمع على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وفي الكبرى وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وحسنه علامة الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح ترغيب رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد وولدته انقبمني قلبي قبريچا كيست مالت ولدته انقبمني إيمانا في هستين يوكا وانيون قلبي قبريچا مؤمنا كيست ولدته انقبمو إيمانا جبا سنيتو توتو إسد أوركو أبليين كي akka waliin jenne namni haasidni wal iyaadu billah qadara rabbii nama jaalatu miti inni hogguutuu maal jaa abaluu maaliif arkate ani maaliif hin dhabe abaluu maaliif beekame ani hoo maaliif inni tujjaara ta'e ani maaliif miskiina ta'e maaliif inni jaartii gaarii arkate ani hoo akkana jaa garuu allahan jalla jalaalu qananii ajaa'ibaati nu cufaatiifuu kannee bar تنال الرسول لك صلوات الله وسلامه عليه قباب سنة والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة أبي هريرة الرادو في حديث نكونيس رضي الله عنه دورا قبرتي قياك ياما وني الراقا فتمو أنا نرى سنتك آمك فياسي فنقونه جامي قافتم
dura wanni gaafatamtu je hadiisa salaata jo waliin dhabdu hadiisa dhiiga jo waliin dhabdu hadiisa haqa ollaati ka joon qananirraa eegaa nuti qaama kee fayyaa siif hin gooneehi bishaan qabbanaawaa akka dheebuu ta'e kuttu siif hin laaffisneehi sin jaan nu cufaatu dhugutti jiru nuti daran warri beeku warra baadiyyaati arrabaa fi miti karaa dheeraa isaanii deema waan isaanii saniin yeroo hidhatanii akkasitti bishaan qabbanaawaa dhugan qananii moo qananii miti namni biraa balla basiira ati ija qabda tun qananii moo qananii miti namni biraa miilaan hin deemu naafa ati miilaan hin deemtu garuu haasidni tana cufaatu hin agaru akkamitti tanuma abaluu sallaalanni dhukkuba kana maaltu fidanii beeytanii isiniif haa gabaabsu haasawni silaa xiqqoo dheertu dhukkuba kana waan irraa nama tuquutu jira histiin tun sababoolee fi haalawwan irraa nama tuquutu jira jaalawwan kee islaama sababni guddaan dhukkubni histii kun akka nu tuqa ku godhu maali ni beeytanii guddaan isaa imaanni lamaa laaffachuu ammallee sodaa rabbiif qabnu jalla jalaalu rabbii xiqqaachuu guyyaa imaanni keenya laaffate guyyaa sodaa rabbiif qabnu jalla jalaalu rabbii irratte guyyaa san dhukkubni kun nu tuqe talammadaa maalirraa dhufti ni beeytanii hubbu duniyaa addunyaa jaalachurraa hii jum'ata dabarees kaanis isinii hime sharrii waa hundaatu addunyaa jaalachuudha waljaa guddina jaalachuu aangoo jaalachuu yeroo san situuti ammas maaltu fidanii beeta khoofu tazaahum ja'anin sodaa cinqiidha amma fakkeenyaan tolchi akka namni tokko ammaan tana jaartii lama qaba gurbaan tokko jaartii lama qaba jaartiin lamaan jaarsa biratti anaatu tuutu sirra jaalatamtuudha anaatu sirra jaalatamtuudha isaan lamaan wal hasadan akka ilmaan lama abbootii isaanii biratti anaatu tuutu abbootii biratti sadarkaa qaba wal hasadan yeroo garii haadhumaa fi abbaatu obboleeyyan lamaan akka wal hasadan godhu intala isaa takkaaf qarshii 50 kanneefiiti gurbaa kaan dhorgata sanirraan ijoolleen waliif himti arrabar abbaan qarshii 50 naa kannee laa akkannin jiru tanaafis qarshii 50 qaaniifis qarshii 50 kannuu qabdu yoo yuunivarsiitii jiraate ammoo yuunivarsiitii keessatti waan hedduutti haajamoo kam mobaayilii isaaf bituun waan jirtu ta'ammaan tanaa ijoollee xixiqqoo cufaafuu bittanii ugaasin waan garii kiisha qoloo yoo gannaqe karaa gubbatti dhaabbatee qoloo guuraa isatti yoo gallaqqiste yeroo san diliin sirra hin jirtu rakkoon sirra hin jirtu garuu oduu as jiru mucaa kee kanaaf qarshii 20 kannite yoo kana dhoolte ijoollee wal hasadu ati goosise waan meeqaan isiniin likki jette bar likki jette takbiirtaa godhaafme takbiirtaan teessanis nama boonsisuu eegalte boo akka nama dirreeda waan hogguutu if keessa jechuun akka nama matarayyeessisan irra jirtutti waa sadiin seemi adeero ta'afuraffaa alkibir boonaatu tuutu histii fida namni boonaan nam takka akka isa caalu hin hayyamu hin fadhu tanaafu nama hasadaa histiin hoo akka nu keessaa baatu waan nu goosisu jira histiin tun akka qaama keenya qalbii teenya keessaa baatu waan nu goosisu jira tanaas qarrinfoo teessaniin qabadha yeroo mara du'a yaadachuu yeroo mara yoo du'a yaadanne akka abi dardaan uwaymir ibn yazid al-ansari radiyallahu an wal hadithu akhrajahu al-hafiz abu nu'aym fi al-hilyat al-awliya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a malji gabrichi tokko du'a yaadachuu waa hin heddummeesuu je yoo heddummeesoo gammachuun isaa xiqqaattu malee ammas histiin isaa xiqqaattu malee waa hin taanee je maaliif akka feete beekamaa taatus akka feete horii qabaattus boruntaa isaa addunyaa tanarraa yeroo deemnu khafana mitir sadiitii fi shittoodhaanii addunyaa tana gallakkisnee deemna maaltu fide boo histi du'a yaadachuu yeroo mara talammadaa obboleeyyan kiyya islaamaa maali ni beetanii alqanaa'a namni waan arkate amanfachuu tunis haasida akka hin taane nu gooti namni waa numa qabu sanuma amanfatee sanuma guddifate histiin isan seentu histiin isa hin seentu tasadaffaa lubbuu ofii tana injifachuudha obboleeyyan kiyya maaliin injifanna nama biraa akka jaalattu lubbuu teenya injifachuudha hoggumee kaan nuun jee nama biraa injifachuurra ati lubbuu tee injifannaan nama biraa injifatti
وانا اتجدت يو اتي تدليدي ورب الكعبة نموت أكا اتي تهجت سيبه كايون سنجي كم جت لبو في انجفتشو تافرفا همين هستيدا بيكودا أكا ولين جنة وميك همين سي وجلال صفا يهوداتي تا سكيسة جبنسا تكينيا ملايكا را جبنسا في أبارسا هواسا كيسا شريف فجا هايا أكامتي ركوبة هستيترا ولين ولا ديسنومو نيمنا نولين جرتني رقا هايا قطك أما صلوا على النبي واكودانن ساعة نوت ديرت في أماس هنكبتن يون إسنغافت ديونو أما هو چل بر أجرى غربات ديبس علامة ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة كتاب إساء الفوائد جو كيزتي مجلد صدفة فولد إبسدي في أفرطمي جارتي هستي أكنو ميني واكودان يوغوني غوني لبوتين يغوني دندنياجي أنا أما كتاب إسنيهمي أنيو تلالا سيتو بكتاغا ستيهمي متي garuu akka hin laallanne abdiin qaba yoon isin hin jeekam jettan maaliif tanaas jennuu rabbi jira oromoon waa dheeraa dubbisuu hin dandeessu dheertuu yoo amman tana feesbuuk irratti hadiisa barreessite hin dubbisuun inni waan gaggabaabduu fadhu tanaaf ilaal waa kudhan garuu safhaa takka kudhanan tuni خطبة غويا كل النتاتي يو توما إسيتو ني إبسنيين أن جباب سيتوما شن إسني هاي مومي تدرا أبليان كيا غربات كويرو حاسدا كيسان تهو بيتن ني بيتن أماس بيكي نمو بيك ني بيتا يا ربي هستي إساترا نتكسيجين يا الله سينين تكفى ما هستي إساترا تلمدا أبليان كيا صدا ربي كباچو ومن يتق الله يجعل له من صدا ربي وسنا إسا دبرو دبو بك إني هندبرين أجي هندبرين نما الله صدات جل جلاله وهيوتو أكا صداتو سيقودا وهيو أتي أكا صداتو قد الله أنتك فمو صدا ربي كباجو تصدفع أبسو هستي سنرد وانا أكا أبسات النمسي حسدي ونيت إنجفتو هنجرو سيني دبيكي رورو سيقود وهيو سيقود إرتي أبسي تناس أبسات قويا برا ولي فيمنا وان أبسو هنتاني تجرا أديرو وان أبسو هنتاني جرا مالكا كيسي سامني أبسين توني منات أمادا صدادا توني أبساميتي ناموسا كيتو أمي نو بوليسو دين إسلاما ناموسا نماتيك سورو فير ati gabaabdutti obsi ni injifattan ta'afuraffa allah harratti irkaddu waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu namni allah harratti irkate allahan isaaf gayaadha jalla jalaalu isaas eega hin sodaatin tashanaffa obboleeyyan kiyya ka islaama waan nuti hojjanneen dilii nuti hojjanneeni histiin tun nutuite wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum jaami harka keenya waan carraayin tanaafuu maal godhuu qabna istighfaara gama rabbii deebi'u toobaa heddummeessu yeroo san allahan jalla jalaalu irraa nutisaa kitaaba allaamatu ibnul qayyim alfawaa'id xayyaba allaahu tharaa mujallada sadaffaa fuula 346 irratti shanan isinii arkattan histiin guyyaa kam dhabamti ni beetanii guyyaa kam dhabamti mee nama kaardii qarshii 25 taniin bituuf namni isin keessa sahih muslim namni qara'ee hin jiru kitaabul fitan maayyii gubbarratti nabi isaan alayhi salaam gaafa dhufu ni dhufa bar iyesuus alayhi salaam ni dhufa man dhufu guyyaa san dhabamti guyyaa san namuutuu callaa arkatee hatta leencaa fi re'ee cufaatu walis saahibaa miti jawween joollee xiqqoon jawwee wajji taphatti mush artificial masquma guddaa wajjin guyyaa san histiin keessaa baateeti ammas histiin eessan jirre ni beetanii jannata keessan jirre isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu tanaas hadiithuma imaam muslim odeesse seesaa keessatti rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a abii hureera irraa dhufe warri dura cifraan jammaati dura jannata seenuu fuulli isaanii
akka halkan kudha afur leeylatal badri akkasitti ifaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam warri isaanitti aanu sanii gadi isaan achi keessatti qalbiin isaanii akka qalbii gurbaa tokko irratti taati walaa tabaa'uda baynahum jidduu isaanii wal jibbuun hin jirtu walaa yatahaasaduun ammallee wal waanyuun hin jirtu gurbaan tokko huural ayni meeqa arkata lama arkataa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam muk dhuka isii mogolee isiitirraa ka mul'atu huural ayni dhuka isii agartaa bar yoo amman tana nutti fidan bar waan biraati bar ni duutaa'uu baarayde vaampaayeri jettee rifat achi ammoo addunyaa biraati masaanuun hin fadhuunis hin jirtu wanaza'anaa maa fi quluubihim min ghillin ikhwaanan alaa sururin mutaqaabiliin histii rabbiin si keessaa baate huural aynii ta'e wajjiraaha namni firdoosa laalaa arkatee fi ka gada arkatees wala hassaduun hin jiru anaa tutuutu qananii keessa jiraa jaa ka firdoosaa guddaa sana ati bar inumaahu gurbaa amman tana addunyaa tana kudhan arkatu gurbaa firdoosa arkate anaa tutuutu isarra lahaadha jaa adeeroo afaan dirree dawaatin maaliif histiin dhabamtee jirte achitti hin jirreen isin hin ja'ati rabbiin dhukkuba kanarraa rabbi nu waatisu nama dhukkuba kanaan deemurraa illee rabbi nu waatisu yoo dhugaa qunname rabbiirraahi yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaatiif sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuurraayis Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darbuurraayis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffata warratti hojjetu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kanu إخلاصا في اتباع في صدق في استقامة ربنا وعن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته